Good morning, everyone. I'm jamni interesting topic ne ko khogi Wangoo Gram Panchayat ki manungda ko Kaching district Wangoo Gram Gram Panchayat haraga ani sui ko Kaching district ama aduga Bisnupur district ama hai riba Kaching district ki manungda lai riba Wangoo Gram Panchayat se sisigi ko 2017 dagi na 2023 hojik phau haide ko 23 February 23 January bawda work camp togiba ko khogi narega gi makhada di job ka na togiba wakil list ni ko sikakta nate Wangoo gi kakta nate ko Wangoo tera khong de di khogi se moirang gi khogi borayang bi ko adedi Wangoo Bisnupur district ki Wangoo adedi khoi torong laubi ko adedi Saiton gi atra Torbung gi Phubla gi ko Ngangkloi gi atra Kokta gi Sairen gi Serou gi Pangandabi gi ko Lamaidong gi khoi loina mak ko kana kum khangning basina yamne laina khangba yare ko ai basi khoi public ta khogi narega na already loina mak public ta pitho thambane khoina hanana khangda baini ko hana khangba mi su lai khangba mi singna mu edi matumna khangning bani khangde kaino ni khangde ko adu ai gi target ti khoi gi se suppose se ayuji YouTube ta laksege YouTube ta la kan da khoi gi sida narega haina search tau chi ko MNREGA narega ko narega search tau se ko narega search tau matam da ko nasai ki sida sema mi ba narega gi mayam si jing biu loina mak ko narega gi payment bank narega gi kan khoi gi panchayat ki work list ko loina mak se khoi hindi da or english da di already semaga haidi mayam da khanghan bagi kano se loina mak lei ko adoina yamna khangba haibagi natabada haidi basing se mayam da kitang dang oirasu khogi Manipuri sinau sing da ko kitang dang oirasu khanghaning bagi ko haina sigi video se semje bane hairiba sigi kano se khoina aigi YouTube ki channel am lai ko channel se sigi channel se ni lamjing mera ko lamjing mera academy mayamna subscribe friend like ko duga share su tobiu taidi atopam na khoina YouTube ta changaga MNREGA ko in Manipur hairaga su I hope phangam gane na khalli ko jingsi ko phangbraina ko sain tawka da su koi TV de kari da mayam amadi leire already ko sidadi hoji hoji ti thorok tadi ko aduga horen khoina ngasagi sigi jeng pase sigi job list mayam se hairiba job list mayam se kadai dagi laino kamaina laino adu hana koi jingmina se koi kadai dagi kamaina thirake hada kan se suppose google.com da sangbiyo ko sagi laptop lairaga su laptop ta ki sangbiyo ando laptop lairaga su ko hoji kan di smartphone loina paina ngak tani natra smartphone dagi koi google da sangaga job card haina search tawbiyo ko yam samna job card haina search ta kan sida gram panchayat narega haina thore ko chumi ko si gram panchayat narega se sida tum click tawbiyo okay gram panchayat narega sida click tawro matung da khoi sida state tribe ma yauri mathang ko citizen panchayat ko workers ko mathang la kan da district and block admin ko aduga sida state tribe ma yauri ko state sida click tawbiyo state sida click tawro matung da sida state list thore ko hairiba state list se marak ta khoi Manipur yauri ko sida Manipur da mu click tawse Manipur da click tawro matung da aigi district ko haidi yani nang Kaching district Thoban district Bisnupur district natra Imphal East West Urkhul select tawningba ma sidagi select tawbiyo ko ai Kaching district select tawre khalase ko ai sida Kaching district select tawre adi matung da block amuk select tawgani Kaching block Lamaidong block lai ko Kaching manung da Lamaidong block sidai click tawre Lamaidong block sida click tawra matung da hogi panchayat ko Lamaidong block ki manung da lai riba panchayat ko gram
kano gram panchayat ki list to lai sigi list sigi marak sida se suppose aina siren khalle se ko siren select tore siren select torabada matang da magi lai se gram panchayat report ne siren gi ko Manipur Kakching and the Lamidong city block ko siren gram panchayat ki magi report sida khoi makha da kum tharaga the work register lai re to sigi work register sida lai se 2020 wow 2021 22 yam banam moi di 2020 21 gi ngak thing lai ko kano se 33 ne ko haidi siren gi se hari basi gi siren gi su gi riba thabak hojik lai riba mayam se koi amam changaga sangsilaga koi yeng jai ko ado koi koi gi video se mathang yeng mina se kana gumba direct internet search tawraga sang bu khotpa haita basing lai raga su ai video se koi 1 by 1 semjarake ko 1 by 1 mathang semjarake se koi gi Wangoo gp gi ni ko Wangoo gp gi de lai ri se ngasai khoi ne jing gi se ko mi kenen khongjau tu bormani mapa hairi ko adai tampha lai rembi tu lupa maru ko pakadre ne ko adai singja mandop tu main road pakadre ne ko pakadre ne haire gadi myam khogi drain khogi khoi da chekna challaga plaster tawraga sembado fajana adu khoi pakadre ne ko adu yaudaba khogi tawraga thamba kano nung khara sembadu na khoina ko drain khatang lai re ko pakadre nam chu lai di sida tera mandop ring round ko tera gi khogi Wangoo tera to mandop ki ring round da pakadre lai aduga nungai tu hiram makha lokon gi mi kenen lai di ko mi kenen ko aduga khongphai tu tera khong marin ko adai di khoi gi western side pakadren ko laya ground area ko yam interesting oi se khoi gi sigi manak tani yengam si sang ko natraga ning hagle ga jing si makha jing Wangoo lupa marup ki maning leira ko aduga ningthem khong tu hanche khong ko ningthem khong tu hanche khong construction of kachadren ko adai di mathang da amom laikai tu thodam leira ko sane pakadren ni mi kenen da mase leire jelang batu nungjai khong haibani ko mai che nungai khong hai nungjai khong river okay aduga irrigation pakadren at amujau RLI mappa ko construction pakadren at lehouse to khongu togi sigi Wangoo laifam gi lehouse daina khongu baugi pakadren ni lupa marup maning da khogi pakadren ko pakadren se RLI ko laibung samu mappa ko pakadren RLI sabam tu hiram makha aduga green ground academy school gi mamang de land development ko se magi work number aduga work title du ni loina ko land development at Warukok ko Kompuk playground ko Warukok ki playground sembagi keno ni sina land development of Wangoo tera thongjau ko southern side okay tampha lairembi laibung ko improvement of tampha lairembi laibung part okay tampha lairembi laibung sida khogi footpath kan loina na ko magi improvement se kana tawi hairi ko aduga land development at Warukok playground ko aduga sina Warukok ki khogi moi playground sem gi bagi kano ne job ni ko the construction of IVI road ko porti khonang tu kabota da tabadai na porti khonang bogi khogi interviews road sem gi bagi ko high risk interviews road sem sida 6 numbers of ring convert jawri ko 6 number of ring convert khoi sta haiga na khoi uku gumba haibuduni ko uku gumba haibuduni constructions of IVR ko mamaising to minizing to nungai ring round with sigling ko aduga IVR road main road to ko pungjau makhong ko aduga kabotaba tu jelangba ko saram soina mathang lakwa sida IVR road nungai ko kali kalok maring village ko koina sina sajansing tu misi hobby phase 2 ko
aduga improvement of road with artwork and singling ko naran to warukok construction of IBR with artwork and the signaling to clubsing to Wangoo Laifam awang laikai ko clubsing the ina Wangoo Laifam awang laikai bagi siam gi bagi kanoni ko construction of IBR road ko IBR sinalai sinakrai deno with art cutting and the signaling to ko kayoksing ko awang laikai deni improvement of IBR L Meghasing to L Manimohan ko ring road with signaling at work ko hadi hariba thabu myam che khogi hariba GP sina Wangoo gi GP sina tawgre haiba ngakta ko yamna fajana hariba sahi manga sida haidi semga sagaliba mayam sigi litse khogi sigi NREGA gi website sida loina ma publish tawraga su thammi ko kabotaba tera khongjau ko kabotaba da ina tera khongjau bagi kano su piri aduga ringban kam road from Wangoo Pungjong Makhong public pond to Manipur river bank ko hodam to Portik Khunangi IBR road lady IBR road ithai dam to ko punam chingbo lady ko IBR road Warukok community hall to Warukok Terapur sigling lady construction of IBR road Hiram Makhagi lady ko adugo rainwater stocking harvesting pond at Lairam Marine se lady ko construction of rainwater stocking dam at Lorong Konjing si lady aduga Wangoo Makha Laikai public pond aduga ko remodeling of Sithek Laikai public pond ko remodeling of Sithek Laikai public pond with step stair ko hariba thabak se koi 2020 gi September 3 da tawgi ba thabak ni ko 3 da loisin gi ba haitare ko the improvement of public pond and the step stair at Wangoo Mamaising ko Mamaising gi su sem samana na matam si loising gi hairi ko aduga sabam makha lekai construction of public pond at sabam makha lekai ko construction of public pond at Nungkai Senapati Lokon with fencing ga yauna na yam phajana sem gi ba pukhi ni ko gi hairi bi sim matam si dum manana construction of water reservation tank at Warukok Singja Makha Laikai ko water reservation Warukok kano Singja kano da ko Singja Makha Laikai da aduga rain water harvesting se kadai danu se mise Lairam Marine Makha ko aduga irrigation pond at the Kabotaba Lokthak ko Kabotaba gi Lokthak the irrigation pond ko ilo singu gi mari laina ba dum ba pukhi ni public ngakta ni ko me hai riviste lai ri ba pukhi sing se low mapudu gi khakta nate mi khuding ma sin ba ya gani ko simasu mayam na khangbi si any ko gi hariba any gram panchayat am gi manung da NREGA gi makha da tawri ba pukhi sing se public pond ni mi khuding mangna hariba du gi sing se khoi sin na ba jai tawri ba low mapudu na ai gi ni hare kansin ba ya de ko simasu okay ada saina koi matang la kan da construction of public pond ko chaksabi gitan lokthak hai jo mai si jiten lokthak hai bani ko chaksabi jiten lokthak ta akhoi gi public pond ama ko 2021 gi ko gi November da loisin gare hai ko yamna sau yamna phajaba pukhi oirangani khali kari gi no hai gi sida ma gi kano che phajana ai mai estimate amount che phajana pidi ba 2.79 ko kano mu lakhs ne be pidi se ko adi lakh train thoi ga lising humdraga mapan ni pidi se ko rain water harvesting pond at Jangbi Makha Lokon leire aduga water harvesting pond at Lairam Marine mayai leire ko construction of public ko pondat Wangoo Kaifavi ko Wangoo Kaifavi aduga irrigation pond Binoi Inkon Mathak ko sisu yam chawba pukhi ni haidi estimate sigi matungina lakh tara ga ni thoi ga lising humdra ga mapan gi kanone aduga public pond ko Loronggonjin Sujit Inkon Mathak amasu leiri sisu yam chawba pukhi ni 12.79 ko lakhs asaina legere aduga next irrigation public pond at Babu Lokthak sisu asawba pukhi ni irrigation public pond at Wangoo Tera Lupa Marup siti amukami hena chawba phajaba pukhi orangani 13 lakhs nei mathang gi sisu
13 लाख से अमुक लेसे रेन वाटर स्टॉकिंग पॉन वांगू पुंजाव मखोंग दा खोगी रेन वाटर को स्टॉकिंग पॉन हाइदि इसिंग नोंग इसिंग जे फाजिल लगे स्टॉक तौरगा फाजिल लगा कोनगी खोई फिशर द सिजनना बसेम अदुगु मखंगी पुखिनी को वाले नेक्स्ट खोइना कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक पॉन एट वडकोक को शांतिपुर दसु खोई तौरी सिसु याम फजै लुपा लाख ट्राइंग थोइगा लिसिंग हुमद्रा मपनगी कनोनी estimate ni ko adu wangu tera da khoi gi public pond asisu lak train thoi gi estimate ni adu ga improvement of public water pond adu wangu makha laikai ko improvement of public water pond at wangu makha laikai sida khoi semi ba kan su lak tara go humdoi ga 0.5 ki work estimate ko 2022 gi may swai da loichen gani haiba gi plan da sem gi ba kanoni ko adu construction of irrigation public pond at the sanama ko sanama da su khoi kanu se semi yam phajaba kanoni ko improvement of irrigation pond public pond at the thungong achauba da 2022 gi october swai da loichen ba tarama thoiga lising hufuma panuk ta ba khoi gi public pond am su semi ko aduga last innovation of public pond at Wangoo Singja awang seksabi sidi 2003 ge February de lo singa do bani 2.6 ko lakh ani makhai muki keno ni ko sain tawraga khogi yamna phajana khogi Wangoo GP se ani sui ko amana Bisnupur district oidune amana Kaksing district oidune Kaksing district ki umnung de leiba khogi Wangoo GP sina 2017 dagi na hoji phawbuda khogi NREGA की मखाद पूरे पुधराइबा मोगी वर्क प्लान को जॉब खाना छुरी से होजे फाउदर 65 जॉब्स को यामना इंप्रूवमेंट यामना डेवलपमेंट को से यामना फजना तौबा अदुगुंबा खोगी Wangoo GP ने को Wangoo GP बु हानिंगा लेतना थागतसरी को कोई नेक्स्ट की वीडियो द अमुक खोई जेंगमिनासी Wangoo तेरा खोंगी जेंगमिनासी को दई सिगी वीडियो से स्वादे लोसिलगे अदुगा